case me sit down. Na say the American ne kure e wa chim dan MD on mo na ma be block kwan no. Na say mpinfo na ye no ma plan ana mu fiti prekope no makotwa kwan no mu na mo gya to mo nwi nipa no ho ene mo gya to no mo sa ma plan na say the American no ne kure na say planning e ka nipa brabo ho so peso di ya planning kan ho kura so hu ene ma be yusu na ade anu aduane ne tisa na brabo ne tie enti wutimi tena prekope nka say minim na menyem ye obi kasa nipa no hu ni sen obi ba hospital no kasa mu hu ni sen mo fa ne sen ye ka che nipa no say no kure wa anwe hu anwe abusunya wotim no ene wan kasa o man so a wotim no because but mo yom say o mba wu nipa no kure nipa bia do nyima nipa na abewo no onya de a obetimi awo adbi foforo afa nipa ho nipa na abewo no nenso se wotimi ho te bia wotim ene o hawa se nyinsen no ebetimi de amawo okay ana se de edu kwakokoko wie enti bibia na se odi susuye bia ebi de to ho ansa na adekode no waye na ohwe agbabo krom ha teenage pregnancy no wa ha pa last year for instance you're recording 18 cases of teenage pregnancy wa abuabu krom ha kwa teenage pregnancy no no ye side wa abuabu health center no pe enti ohwe na cheso wi akim state efim mo kwan mo nyansen 18 cases of teenage pregnancy ya ben no na bosomi ba na otwe ben last year nko no ye ho pe abuabu nko a there be na abuabu nko a health center no pe na record that cases health center no pe because you abuabu fo bi omko ayasa bi wodan ye obi nso omko bi wo across on ba bia omko but mo wo no no kakra mu nyan ye makomako 18 impronyi senko a to mu na gutan mu nyina gutan emu ha ene bebre nyimo mu mpie ena say 18 cases here say abuabu health center pe no abuabu ha no your clinic no miensa okay 3 yes ye obi wo salam anfie ne nchen ho ena sanso obi wo akim state to so no so mo record nko am so o record ye anti ukabo ma na say twam 20 plus na say we de wo ayi abuabu presby school na chi wono no nko a eno nko na 18 last year nko a 18 wow eno tina empanifo bi Lydia contraceptives etina se ehu se da bi a Lydia contraceptive ya me pa try do obi ne obi kohia mpema omkoto no no atana se hu se da bi the we are cases na AC call mantem ha no edoso dodo enti se ye bibi fa ho wow na family planning no se omo ahoro bebre ye long term short term and a permanent me bebie so okay answer no bebie so na se metewase a bebie ofini bebie akona empronyi sen a ekoso mpotam yanum se enti ena eko bi a ye from Lydia contraceptive a wo no eyaduru a obi ne obi kohye ompem a ompese obenyima na wato na wanom utie ya wonye utie ye betumi ato afa ho ntumi nye obi ahwe sangofo no won pese ombeye education ana ombeye ade a ebetumi ama empronyi sen to atwa a eye family planning na se metwase ade ompese omo ye no okay wow na beba my sister so akasa bi esa na Asem mentran yi nti madam midwife number 2 yo medase entity sana me midwife penyene kan no family planning no ye wo mo ahoro bebre okay ye wo long term and ye wo short term and ye wo permanent okay enti Lydia contraceptives no almost some person mo ye long term family planning Emma abuabu man enya se teenagers ni kwa ba panyifo a omuso ebia wawo ewie opese onpese obewu bio ana se opese otiti na wo ni ntem omunyina ka ho enti se ye ka short term family planning na eno ye family planning na ubeji service na within 1 to 3 months no na ISPI e was so san beji bio and ye short term until within ye 1 month there and ye 3 months there. Until 1 month time no na say I spy okay or so beji another shot okay 3 months there no so no 3 months time na say I spy was so beji another shot and a long term no intervals no ye 3 years 5 years and a 10 years okay and to beji 3 years there 3 years ni so I know ye di share and a short term no there ye di wo ye di be wo wa beti
Okay. Enti ne expiring date no ye 3 years no. Ye di share wa ye ba ko pe ye di share wa 3 years ni so a na wa beyi wo pese o share fufura na wa san share. Okay. 5 years there no so no. Ye di share wa wonyam. Mpacho wonyam. Be ma no nso ti say den kro ntumi nyem. Ubedi sa wonyam. Emi dey am njindi o. Ye no krepa. Asma say ebi dia no odin o. Eso still ntumi nyem o. Wonyam da. Ada mo de share himfa. Ya de share unsa. So we ye ni like we obi a we lefty na. Ya de be share o right. Because we left no de be ye adwuma. Ana se ni kwan se ko ba bia be ye adwuma bebre. O sa beginning no ya share wa mark kitu ebi ba beda ho. Enti say ya de share o dominant hand and answer unsa we de be ye adwuma bebre na. Sa mark na ewo ho no say mark ni wu ya edro no betimi epie abontin. Okay. But the share baby a unfanya adwuma bebre na ekro no nya wu pe eno de asan betimi dia ye bibia within 3 days no na mark kwan bia betimi dia tu bia be so ko bia betimi awo fufu betimi pacho ma memre mo kakra okay madam Vida me pacho na mo ka bibi efa say enyo nya dia betimi anyem da na obi wo ho ma no onyem deda na adwe ne say family planning no ba be ye no e betimi amanyi nsen na say sa yes ensem jinsa mo ba mo test ansa on say your timer nipa na nyema your nyema bi e beba dwonsu no ansa na watimi apeke up no hu say nipa no nyem anyem okay obo ma na ade ro koye nche bi a within 3 or 4 days enti na fertilization na say obema no nsuo ni nkusua no akohia okay na afi na ayi se front to that time within that period na de what esia obeja negative enso na nyinsen start deda enti family planning commodity na be hye ho na nyinsen no so atwa so kama pepepe ohaw bia emetre yo me da say enti na wo no ono opa kire wo say nyinsen ni wo ho na uba family planning no ense nyinsen no enti na pe na be ye say ebia family planning no afeli wo no na say wo di nyinsen ambadada ana say do na ye di hye ho no I spy di obetimi anyim. Okay. But apart from these two things, say Edona spy and I say wo ba no the nyinsen abadada. E na e bia time nyinsen wo ho no ye check ye no. Ye positive okay. Dear, ye di share wa there is no way I was telling you. Dear mo ken no. E say obu on ma onimpa so onyem. Obi wo ho no. Enso o se me ba be ye because the intention is say e betumi ase no. Ense nyinsen. Ne mum e nyinsen yi. Ye ni ye pa. Wow. Oba on say ka be no pregnancy test o say madam da bi menye ene nipa so de o ye da won timi mfo so no okay o say medical babu me sa ka so onya mo mfo so no o say babu me sa me pesa me hwe o say da bi nipa no privacy de wontimi invade ye Ghana Health Service no ye code of ethics I follow okay edu time bia nya obia na obetimi onipa na ono ade no ho na o so ma wonye bibia procedure bia ye mfo so no say obe enti such a person no no aka so nim so onyem also ma wonye pregnancy test no so no nim so onyem pa enti be ba no commodity no be within 2 or 3 months obo ho no asan ba say edo na ade share me no anya adwuma ana say asay so na enti na so so hye adwuma no na onyem na nyem deda anyi we no ho but eni je say wom de say ebetimi ebe hye so wonyem ni hu say nyima ye no kasa ebe hye wonya wo wi a ebe to aso aye na adwuma pepepe yes so betwa mo wo wi yes na fi start up bo ho ban afinyinse no say nyinse de nya atake place eno ne long term de na waka wan long term de na make short term de nya adwuma say within 3 months ente no de I spy edda na adwuma ayesie bi so long term ne de e wo ho no ma wo be wo awie ebe to aso abon ho ban afinyinse okay now we say mo ma drum yensa permanent no ye can short term no and I can long term no 3 years there and I can 5 years there and I say what 10 years 10 years to there ye dey share 3 years ni 5 years no ye dey share unsa na nfa san and I say dominant non-dominant hands and so you left in ko abeti won okay baby ahonam no wono and say wo uyire o mo wo yire no ni girlfriends krapo no e visible out me hu say ade ni hye hotia okay I say paniana rubber nya pania e be wo but rubber flexible otimi boom okay say na be ya enwo nti no omo ye ni rubber form and e what 10 years so dey be hye wa wodie
nimu aha enti ti say na me sister aka no 10 years dia no bi wo ho a say odinyin ni ba na e de hye na o edu time obewu no ye be twi akola no na obi wo ho na family planning no na etale akola na pampe because I would dey na akola no o free ba enti no be wo say akola na ye be twi akola na wi na family planning ni tale akola ni pampe na ba bi etale na say bi odun so entumi enyima dabi entumi nyima dabi awode no ano ancestry ba bi a ya dwon so twa no eda ena so awode no enso ano awode no kra hwe ma ya cheche mu bebre aha na ye ka say bibi so a bebre ye de so tinu anti mu ba bi a mo de tale ye hu pa e mo de den ye de ade be bie awode ni mu nti hu ba bi e so de aha na wode ahye 10 years do be bia onyem ba bi obeko bia the 10 years no e ho na ye de hye na say about hu ban for 10 years okay and not fall under long term long term okay. long term no you were 3 years long term no you were 3 years and unsa and you were 5 years and you were 10 years wa wodi anim okay wow. Na ya ba permanent okay 10 years no crampo no and so omu mienu eh de say ya wodi anu no you ba kwa hormone eno chese de duro kakra afrem ena oba konso a non hormonal chese hwe infra ti de non hormonal no de etimi bo ho ban up to 13 years 13 years yes 13 good years wow de hormonal de 10 years okay enti na ya ba permanent de na say onwu biom enti eno no de yen no ye aboabo health center ha no yen no ye hospital okay doctors no mu ye okay enti no ye be chichire fallopian tubes no baby a oni be ma ehia sperms no fa no ma fertilization take place no omu chichire baby a sperms ni fa no aha enti no de surgical de ahoma dabi omo de omo ye no wono mu wo se na mu ye no enti no de surgical procedure enti no de so permanent hospital eno so no ye nya man kwala ye ye man penyimfo a omo awo awie ma wo 6 ma wo 7 me pese me wo bio obi so wo a wo 2 but ni 2 pregnancies no of any complications enti doctor be advise me say na wonyin se mienu ye wo nti ye betwa wawo enti no na say ya ma no ena me no so enti family planning no de ni me ye no e permanent ena e bia condom remember no family planning o no na ye permanent one permanent one vasectomy ezo no mu twa yen fa obema e obabi a nsuo no wo na ye wo babi a enkwamwa no so wo nti wo ne ba de ehyema ni mienu no be join ne okay nti enkwamwa no friends you no na timi asumi nti ye kate babi a enkwamwa no obetumi a kire me per your experience kakra obetumi a kire me enkwamwa no breba ene hu no ma nsuo no bra eno so ba during the intercourse na bema me ka bema no on so se o mutu eno na ya onya hwe kra edinka banana onya hwe ya anasa was start romance no yo ye free bibi pituitary glands okay aha ena ye sanso vaseline that we do be komududu because ya me tetin kan kofu bebre ka se o we na aba no first one aba na se eno ne betumi anyim obi ne the moment I no ba beda no a oni di ehia no ni mienu nyina ba at the same time nsuo ni nya bai na nsuo ni wo fom na adjoin ne we no enkwamwa no then no mienu nyina asumi enti echechire ba bia enkwamwa no ba ba join ne we no nsuo no enti woni oba ne beda ube ho besa no kama said the normal woni oba da ho sano no je se enkwamwa na ni e di nyin se beba yes moye ankofo ye amafo ye ene ema dia na no shada nyo komonsa Profuna tayo ye do ye monopause from class tra ya de pese ye nya pension ni aba enti ya na ase kakra me huni se ebi mo no a nyoma na ne mama ne papa no me mama wo 5 me papa wo sei ntimi so ma wo sei bible si yan wo ne ase no te sempo no ahwea ye de ase ye de nyoma bebre hie hu nkran enti sa wo ne mampo ana te se de wuken obu no wa wo ba kumienu na some implications of fame no doctor advising and said hwe no wan kwanyim biem and so still
nyoma bi ono aka hye ne hu nkran ena me wewu say ntimi so mawu say by force na wato ne health condition na atwene baabi na wakofo so no ho na afi one owo ebe wi ase na the problems ba sankofo no ya den na mo ka kire omo ana futu be na mo de ma wo mo obi hon ma say osikaye illiteracy also play a very big role. There be an answer obi oyonkofo bo no wa school adu akire but oye nipa otietie nipa no answer na odi afa mu abone bra. Okay. Onipa bia no tena se aye so wankasa wotimi dwen ho kane answer na watimi adwen afoforo so ho. Na wankasa mu hu ba bia wo nan kosi na oti amafo no say so wo a enye hwe enti won so kwakwo wo a. Wo wo nipa na we expect say wo no abehwe no anyi no abehwe wo no. Na omumu fa ho na omum kra wewu agye nipa na ho na betimi ato asori ahwe te basa na ye chi nipa ne tena se nyama na hu complications a ebedi akire aba. Okay. No no kasa tena se na odwen ho a ono kasa timi etu no hofo. Okay. Se nya se nipa no ho ade a de ye no. And I want about family planning so ne say nipa bebe ni so ye family planning na baby a utimi fa ente sa baby a utimi fa say obema na so baby a no obetimi na di ehia ente sa apart from condom pe and a serve two purpose se be bo ho ban efi ni nsemu anase asafi enamu yare ho. Okay. Family planning no the main purpose here so de bo ho ban efi nsemu yare nka ho enamu yare bia no e ka ho bi enti oya no nche say so ultimate take responsible partner I will trust the say any person message there onkofa yare foforo fa meka me ha ho obi aba hospital aba say oh me be family planning because me am mpe condom ya am mpe mani nye ho obi aba san penti me be family planning said bia metumi agewro obi aba ka bibi san pen bebre na abeka ne se nipa bi say no oye ne den a yare ne de okotekro enva no ho enti no ansa na beye wo no ye no ekọ nchechire mu ekakra ye take history nti hu wo sex partners awo ti enu ne be fa ho na ye de atufo a church nyema obetimi na se family planning mo nya ne keke debi enso nkofo bebre wa bontom je so okoya na obeye kase ene ebe dane fibroid mu enne manya mo anum se mu bie ni osade no cause minimum number of girls ne nkofo bebre even me personal kra me hu obi na se mu se life wo mu no me recommend so ade na nko family planning na wo twotwo no nte so ana onye ready so be wo no na onye secured but osi o koya fibroid obeye kase obeye sei mu bie ni osade no no kresa enye no kre na omu be ya ye mo education but obi wo ho akwa abonti a na nia nadamfo ana so obi ane ne tifi eka no na eja wa fani sa omu ba ye ka kiro mu say ti say 1 month short term okay family planning say eno uwa on so ba bia busumi bia utukusua yes you ovulate yes utukusua no wie na oni bema enya sexual intercourse na bema ho nsuo no akoka kosua na wutu na na ye nyinsen but 1 month family planning no obetu kosua no all right but oni bema nya sexual intercourse esan say wawo panian nti no bema ho nsuo na be kwakoka kosua no panian no be say bema ne ho nsuo no but obe menstruate kama obe menstruate esan say wa ovulating nti no obe menstruate ene 1 month de no 1 month de no but what am I say okay na say 1 month de no you ovulate kama bema ho nsuo no di afidie hwa eye mo wa nkitenkiten that they swim okay what you say okay. They swim in the semen it's the semen dey nsu akeka emo no wom eti emo wa no ye eti se gongomi nkitenkiten wa fa wani anhwa unhu enti ne ebe ye faster ebe kwa koka kosua no na aye nyinsen okay enti esa se wa wopane ani nti no sa mo wa na ewo bema ho nsuo no mu no panie no na wawo no eko sei emwa no nto motimi swimi enko ka kosua no so you menstruate because you have ovulated but ultimately wo okay na 3 months panie no ye kire omumu say 3 months no wawo panie na awie no akosua mansa o seden o si on person obewu okay eti instead of you to ovulate that month no you will not ovulate okay
pania no ma won ovulate. Okay. So if you don't ovulate 3 months so if you don't ovulate, what will happen? Maybe so. One ovulate ya. And then ebesi. O will say who ovulate ya. Na only be mehia. Na ne hu nsuo no ka kosua no. And ebe for me pregnancy. But if I say wa ovulate, only be menhia. And only na hia ba ne hu nsuo no entimi akoka kosua na. Kosua na enko baby afi ba ye ne biom. Okay. Na apai na ye moja, no na ye menses. Menses no okay. Busume fufro na wasa ovulate fufro biom. Sa na tie. Enti 1 month panie no. Uba ovulate all right, but 1 month panie na wa wo no. E ko sei be ma hu nsuo no. Ese ase ekumu ano. Kumwa no. Nto muntumi nkosumi nkobɔ kosua no. Ema ne ma enyinsen. So you ovulate. Correct. Okay. But 3 months there no there. It prevents ovulation. And it prevents ovulation. Anu dey ma won to kosua no kra. Kosua ne kra. Ene 3 months there no. Good. And it say one to kosua na dey na besi. Maybe so. So one to kosua na onyem. Onyem na onye den. O menstruate. Because kosua na ba ebe pa ebe dan moja na menstruate. Ana say kosua na eba ene sperm ne be ba ko na afom ba. Ti se kosua ni ma. Ene brebi ama amane ama. Esi brebi ama o se ho anwo amane ama. Na se sa na 3 months de ne tie. Etie. Na se oba hospital. Do you want brebi ama na amane ama? Ana pe. Enti no mo ba ye de omo tina se church omumu. But obi wo ho a obe wo 3 months de no na menses na ma. O se moja no etai na ya se. Ene ho from fibro. Asofo no bi so ka. Enti ya be so mo sent adent na wanyinse no so no wanka say adent na manyim. Because ya chill mu say kosua ba ko na no na serve that to purposes no. Okay. Either say you ovulate or you be pregnant. Okay. Enti insan say one ovulate no. Enti na menses na amma no. But as a rumor and as a niamadam for 4 kan na omoye. But nese 3 months no nese one menstruate ya. Enfa problem dia ama. Problem. But obi wo why esan say obi a ne immune system nti. Obi wo why be what 3 months pane na or your menses. Okay. Fine. Who your menses are fine, but eno chese sa ovulation na why na ma menses ne ba no. Obetimi anyinsen. Sa akosua na otu ye na nye papa. And even though you menstruate but ma wonyim. Okay. And now 1 month pane ni po aye kan say no obetimi aye menses because wa ovulating no. Obi so timi wo. Ufa e maten na. Obenya 1% ono so awo but wanye bra. Okay. Fine. Wow. It is vice versa, but majority no omu ye bra for 1 month. Majority so omu nye bra for 3 months. Okay. And 10 years there no aye long term no. Enu there is non-hormonal. Ye ka non-hormonal ene umoja endi afra enu eda wo there no mu keke. Enti enu no there ye di hwe ho a wo ye bra. Okay. But menstruate normal. And 3 months ne 3 years ne 5 years there no so no. Uwa u ye di hwe wa. Obi so wo a onya ne menses, obi so wo a onya. Enye so menses na ma enye problem. Ade dro ben kwa ne wo sa family planning no. Sa roba na mo de sha ne pane na mo no dro ben kwa ne wo ma. Because enye health expert na enye health workers no. De bia etia na mimi say bi wonu ametumi tena zan say ma wo pane se de nyinsen tie na be ma no nso kogu mu onyem na pane na fa himfa enti onyon so untim fifire pane no so enso emfiri video no mu medwen sa nwuma we ni na ho se na work you be effect hormones. Okay. Ayo ko school obi asuaye. Hormones no your ma hormones na wo mema hormones. Okay. Mema de what testosterone pain. Testosterone. Yes, mema hormone. So after the man de no estrogen ni progesterone di akwoten pa wo emam. Okay. And to say hormone no and the family planning commodities no. Okay. And ti say hormone no and esan say wadwe na akasa eyebi. And wadwe no mani padua na akasa e produce bi enkosua na yeto no ovaries no. Na adwuma ye no e produce that hormones no. Na family planning commodities na no ne de ye enti no ekọ obody no a wadwe ne kire ne say bibi foforo hormone foforo aba ni padua no enti da hu hia say
ovis no enso ebe produce ebi enti na ma wonto nkosuya no because ebi wo word di dade ade enti na eso o sande foforo esan eba ebe ka nipadua no okay eno enti ede timi bo ho ban ifinyi nsem no before any bie beba ye beti bibie friend family planning means family planning ba Ghana specifically enche me nya sure said be 30 years omo introduce family planning 30 years aba. Oh, more than 30 years. Yes. And then family planning na wo fit there's na on says those time no na radio and like men of communication na said that common sa family planning the whole fit na see so nyina na condom na yes the family planning there achepa na the condom ni we na fall under family planning na family planning na the family planning ya ade awo ya wo dey prevent nyinsɛn ana wo dey tete wa wo mu yes and family planning see and fa ho say bia be hospital obi on no kasa timi tena ho say and now say me ne be ma be dey ahia da say me ne be ma ne ahia and no question kan be bisa no say sa endundo me wo pane me numa duro makoe we awie me numa duro me use condom no na ye wo mo a omo use omo cycle no oh time we ko time we metumi aye time we ko time metumi ntafre da bi ezem jai sa no mani na omo use adie a omo dia dance se wo mo nyem ade ntina na de anya adwuma e akwadwo na se den e adwuma na ansa na be adwuma na yase wankasa ni padua na ye o steady ho ye wo time a obia edebu ne nsa ye wo short cycle okay ne wo long cycle and ne wo average cycle ansa na betimi apane practice that short term family planning on calendar one natural one as we steady menstrual cycle no okay at least one year 6 months there's so to steady pattern no no hu baby a fall under so we are 28 day cycle and also we are 31 and also we are 21 days and sana wetimi apart say that natural family planning methods and apart from calendar no nya no ko a yo me ma no bi ho ma onu aka se hu se ba otimi eyi okay and also another form yeah me fangum for no yes okay. and also another form of natural family planning methods ni bi na I don't know ya say oh kitua bi kogum me ifiri mu nso kitua bi kogum ena no krasa say ana mo ayi be ma no nso no mo number bi a se eno no koma ebetumi afom nyinsen ena mo number bi a koma entumi fom nyinsen ana Debbie. De be kom bia ebe ye adwuma. Spend back up and na egg in here. Na fertilizer no. Wow. Yes. Enti no e bia wo ya wadwe se wuyi no. Na chese bia Dika Ahenkan kodum dana. Ohia wo. Ana de na ebi to omo ho. Ebi to omo pa. Cause mother. Ebi ono ube film kra so na is still. And ebi to omo ho. Ebi is stubborn. Say you know, and almost swimming very fast. Yes. So the survival of the fittest. Obi a person di nkunim e wa gudi no. Enti wa obedi kan aye bibi do. Ade true sex no e kenya wo mo ana e yo ma deda na konya ne omo ana e mo ani giso mu ni agro ana e den na man ntino cause sanka meka ze ne wodwun so a e wo so mo keka mo ne but true sex nko ana tun se wo mo kenya wo ma wo ti bibi wo mpomu ade ntia ne pedua no onyankopa abona in such a way say they work accordingly obia to so wow into onim time a so ye na adwuma say they wodidi wi a wonya didi wi nya ona beka hye oye fun say onya maduane a wadi no ba ono anim kwan a time so de maduane no any time I be say eyam wi na afra wo mugya no sa na sperms ne enkwamwa no na say ade na me ahyehya to obia ne say do na adwuma ai see me sperms no enso ye na adwuma modwuma na edin pa on because who hwe nipa yam nko akeka as a car engine nipa yam keke as a car engine na nso no da ha ne brebo da ha ne mugya nam ya enso fa ha mo wo pa ne am wo ntina mu de fam adwuma na ehu wow and nice for mo ye adwuma pa anya me nhira mo we nna echebu ono ba 10 years na mo nya mistake nku nipa ba akokora wow sa abwabu nku bi ada oh your core value ni say to save life and when you adwuma pote that is but on say mistake to me but I am say munya mistake nku bi ada there be any say mistake ni da enipa abrabo because ya timo nkanti na me bisa sa enipa abrabo ye fa nya mistake enti wo ye adwuma na wo ye de eno to ho but honest for baby hospital so munya serious bia una obi hu ni say onipa na nya serious oh there be obi on ma nipa ni wu pa but the reaction na won keka no as em fa no ho but you are there to save life
Uhune sa. Sa. Ebia on say adwuma no ye no your stages. You obi a woji awo. You obi a ohwe adwene mu yare. Enti sana ba medical field dance anete. Okay. Esu obi a na adwuma pote a wa specialize otimi ye. Esan ye ni yi. Okay. Enti no sa ebia ba bia wo hu ne sa ebia no wo hu ne sa wa ba last no. Onim se enim die no. Ana say ya ma no another duty a all perform at that moment no. Enti na wo hu ne say enipa no enka no ho ma wo no. Ye de keke na no dodo na ye etiefo ne nkofatan wa ya de bi mu eka. On say de okay bia mi na minim. Nti ono so hu na obegin se bia nipa na mfi na onwe nipa no ana onfa ne serious. Ti na se enye se bia ye enida ho na ya moye san. Enye dida ho. Bo bia ne ba bia wa ben wo. Wa ben ho. Ya obi timi steady akoma nko a se na adwuma obeye. Nti no na adwuma watim pa ya akoma. Enti ukofa mental issue the man na wo hwe ade na betimi akoma. Na say there's no way ya di emergency be ba ya sabia expert anani pa wo so attend no ebedi ho agro. Debi. Ya ntetemo san. We work with passion. Wow. And all my force some years na. Adwuma no the moment I be room no say ye force kwa ne room a we be develop that interest passion. Work. Because our core values na kasa be chiro what you are supposed to do. So you work. Nam ni ge bi twempena. Ge no ne o kasa normal. A video call na si o wi mpo da so wom. Ave edu ba bi otumi bobo tintum se odin koma na ni chi otumi bobo nipa part no ene de se o na se we develop a passion bi am adwuma no. But before that na adwun kra ni won kwa kakra na se ne bu afu bi but we be develop odo bi ama na se adwuma no. Wow, I see. Anope nkoma ye di employinsen. Employinsen no so enye sabi entom free wiem na be hye ye efunu. Ya nipa nyankopon aboye no. Se di wahye nneema no. Ena se wan di so na ukoyemfom so ana wantie wan follow steps ni de wo so ya ena ye de employinsen no eba. Teno nkomo ne ye di ye hwe de de ba. Nti empema gudie ya. Empema gudie a ommo ho ban. Na so on pese employinsen so beba e was all your family planning no either say one kasa be study or system not to say the okay no say briwe me kwatafra menyem briwe me kwatafra menyem eno ye one family planning. Two, either so be use condom eno so another family planning. Either so be opane e wonsa your long term short term and a permanent eno so e ho integuma wodo bebri na obi kwatafra wie na okoto contraceptive na onoma e family planning. Me patwai family planning no ya fa ba kwankan your pills can oral pills no so no eno no de bia ye no ena ye oral pills ye sa ba kwa efe na emergency yes oral pills eno no e depend duration na ba no na be kire se e betimi amanyinse na awo hwa na se nyinse no entimi ma na se de o kan no enemre pa obi tino no na o ka se my mistake anyima na se nipa na na duabo no kure koso bu mo tumi na obi tena opeba onka na ono nzo omo no ho ban no akonyem afi nipa na ka se bia sei nti ye terminate a osi buoi asem kese na ode aba no ene ono wetena ye woni ni ye sei ene na afia di kirensem bebriba so obi konyem wayefom so wakonyem awie na se ohwe bi oku school obetu kwan obebi bia na se nipa na pese o terminate nyinsen na eno no mo supporto ana mo supporto family planning no de eti ebi mu nye no ho ebi mu ho no ma sorry religious background no prevent no bo so obeka se ni fie ya ka to ho se menye family planning nti that mentality no but who say wa sorry nti no menye family planning but unyim de a upese na utimi igu eno na ya na question menti ase no ezanko fam nyim mba ho omba so mbeyi omoba na ni nyina aka yadwuma no ho okay comprehensive abortion care enso kan yadwuma no because yempa akwala ye be wona ba wiase ne kasa se nipa that's anyway dem mempe ana so wawo na wie no akoto na chene bola so ana na baba be basa anu ntina mo support yes and aside that no also onyema you trust scan yetimi trust scan e hu se akwala we ye obeba wiase abnormality se won no eso ti emwa
wo maame no ena emu akwala na eno nso no ye opt for that comprehensive abortion care no okay ena ye hwe na sa akwala no na wo mu no ebe ha wo maame no wapomuden so a yetimi eye no sa na sa abortion so said the amanfo dinam krom hu no nso enye hu sa ena enye aze bibia o yas wo kunipa anye sanete enye sa de be mna ihu ni sa wankasa betena se na wankasa wosusu hu ahu se me fadro we e combine we de yese ya e betima yi bibi no ena ma na ihu enso ebe ye akire no na afi obeba hospital with emergency na moje tu na moje tu na no aye pew ana say infection kese okofa yarofofo de abeka ne ho ena ma na ye abortion eye hu eno tin aye kan say comprehensive no yankasa ebeto ye bo ase ni ahwo abortion with care okay ni ato ye bo ase ahwo to say bibia be kama e wo ho ansa na yamanwo last year munya 18 teenage pregnancies cases afiwe munya bi me pa try munya saying yo as at now no we have only two yes wow are you fall within year ben age ben normally it's between 15 to 19 occasional cases na benyo obi are 14 13 yeah ebiba yenya 13 14 pen but entire ends happen esa most na around 15 to 19 years 15 to 19 years wow aya bebre na ba ya wo munim se de omo yi ana aya omo nim se menyam ana oba be bibi na mo test ne mo se onyam aya no so mo ye de na mo discover bebre na nim obo kwa na ahye no ho for about 6 months especially when I'm go school no ya no pese school for be hu ana se efiefo be hu on say one day hu center is planning no one day hu o so obi ase na wakofa bibi saa beto ho so de ya ne hu ewum enti the scrolling it no obo ma na ne maame na study na hu se eni person we se won to say o mi bi sa miska o de beto pad da ana se no no akasa maame no watwe na ba so bi wabo na bisa na akwala no enka no kore se nyi se ho enti no yenso yenhwehwem ne yenhwe se nyi se wo ha wotimi ye kura tim hu za positive akwala ntimi deny se nye positive yes obe challenge you say nye positive wotimi kura kwatwa scan e bi oma insist say osuo bi a ne parents ana say what will happen after no obe gina na so deny totally say enye no ta che watwa scan ansa na okay nti ade na mpesa moye as apumdin adwumafo amonya Lydia contraceptive fo amone ombe baako mo butai ne se nipa empom de be ya nipa asombadwunu benya hoden atena na abribia modwene ho no ntene mo se modi moni behwe teenage pregnancy na ade na mpesa moye fa ho ema young youth ni titru ene empenifo ni bi Lydia contraceptive for afato ho say long term family planning me esen a ye bobo so wa he ye implant na ye de hye yensa no ena de to ya wo de na no omo ba be ya ma mantem ha free omo nyiska bia once di kro mo nye free eye adwada ebe ekopem ne nedwada 2 weeks na otwemienu ena omo afato wo ho se omo ba ni free enti akwanya bi se ato ho aba beda ho de yenim se ensu oto ne nso fom odin ansa na bebo ho obenya sika kakra na obi adaroma oso ofa ne free aba ya ma odi a mesre ema wokurum ha moduru time a mo ne emema de ahia se obi ade ne ho ebehim no obetu anamon aba aboabo health center ne ya ma mu free okay na aboabo health center no me patro mo be health center no mo start da ben no ma wi da ben ye be start duada ne na otwemi no ye ne 2 na se biri wom me patro obi amebo no ho ban me patro so ntumi use natural cycle na bra be bon ho ban me patro so patafrata frɛ a bra be bon ho ban se no so de ontumi nsia no kwan de ya ka ho ka ni pa bra bon na se ne papa me so obon ho ban yes okay na enye aboabo nkwa na ye no ye mantem atwa ye ho ahia Brim Central ha de okay all the facilities obia ni nyina no Lydia contraceptive for na na no ma ya de yase ma ya de pa wow ese omo pesa mo boa na nyinsen na ye plan no
eso etimete na obi a opese odi bibi besi na adwuma ni so say bi opese ko school odi si adwuma within 5 to 10 years ne de na de opese wo ye no unsa etimi aka ansa na so obedwen say wo de nipa beba wiase a wo de na ba cause de mu chini se nipa beba wiase na obe basa ana obebre ana nipa na oba na onye nso still se me de beba mu chi sa de no ene kura nso nkola gbo no akokrum ne nam kwan ho mo ha nipa na kwa bia brabo bomanum madam pacho then na o kafa nkoma ye din ho teenage pregnancy family planning then na o ka kire mabunu no titru ene empinifobia o ma dwen no se bi adedadeda na obi tume wo a oba aso mo to lie na nkoda dinachi yo adwuma kro ni bi o ye na o ha nkwada no sa nkrofo no empinifo no ma dwen adeda no ene nkwada na wo so utu omfo mu mfie o menye family plan bia me okay ne den na o ka kire wo mo amo mate ade na mo ye nase ana omo hunu se wo dwen mo pese mbo mo ho ban enye se mo pese mo ha wo mo den na o ka kire mo ne fa nkomo ni si yo me da se ya nkola nkitwa no menua no mo bai ya na me ka kire mo se fine wa ba so be ye family planning ye be ya ma ye nka se ye nye ma but se if I say who nurse near enya ofana ana who so be a teacher doctor enya ofana meti am ye radio adwuma enya ofana enya fede obi ana obi wo ho a na obehun na odi nyinsan yamba na me say ai ento betimi akọ school biom when na beji akwa eya na hu obi a oye na adwuma wa dress fine wa eya enya mufana etimi de obi wo ho a oni ni mama ba so mo be ye family planning na me advice mama ni say fine wo be ye family planning na makwala no but akwala no be hu no say eye license obetimi aye bibia by the end of the day no wakonya enamu yare enu so etimi de ya na me advice parents ni say wo ba no enyima in a way no eye kakra chain obenya HIV because HIV de ehu pa entinu se wanye FP wanye family planning na onim se oko have sex a obanyim enti mada no nkola no e wo se utimi chi akola ne tina se na utu ne fu se me ko have sex menye say time ni so a wo be worry sex no be have ni sa but the moment I was son in sa back clinic ni pe we hu say me ma ya be wo me family planning plan se bia akora nso di nkan koye bi and I do you na enim natural you can beat nature wa shame enti ye be ya ma but ye de ya na ya advice mo say e be ya nkan kola nkito an family planning de ye hwa nkan ye mpanyifo but se nkola na aba no enti she de be sha ma ye be ya ma obi eni wa ba ye ho ya pam no say ye nye ma no but in a way no was say o advice ne pa no say on kache ne ba ne say enye on fa one partner only one partner na ni partner no so on hwe say or you be a oni HIV oni syphilis oni gonorrhea enu sa no de or you safe but say wa fa ni say wa be wo family planning ti okoha na wakoha na wakoha dia STIs there adenya obi bo me ho ban ti STIs there omo enti ya na ye ni omo kasapa ena long terms na ya kan no obi wo ho ba feel say yes 3 years there no charge 3 years answer 5 years there we charge 5 years answer 10 years but along the line no say wa share 3 years there now we see o ha me person me year 1 month time mo buy betime year am 2 months time mo buy betime year yes necessary 3 years ni pe e be so answer year am 5 years then sir and 10 years no so sir apart from that no anytime I will be share sa commodities ya o pesa obeyi bia ebeyi am injectables ne pen no dey ya di wowa eno dey ani umoja kwedi afra enti je 1 month ni so and I said 3 months ni so and say be free system no sanity obi say please ask them the effect of the family planning most of the youth has taken it lifestyle please ask them for me na se ni pe ni hiano pa the question no effects of family planning cause mabrin bebre as a fan World Cup say esan say eni umoja akodi afranity no effect there ye nka say family planning any side effect ade eni umoja akodi afra there obi wo ho a obewa obenwo say o se makuma
eya na me ti pai me me BP akọ enra say enya case ba ko me ni me midwife penyi lady bi na order 3 months panel so depo so aha enti ye hu say o start ye no ni wait out dey ba u ba ye chichire unsa initial BP and I take you wait so initial wait enti along the line no every time bia u ba ye ma enti ye hwe na BP ni kosura na ye hu say bia family planning no o normal BP no enye sa na tie enti no anya case bi sa woman no ni wait out dey ba ye no or what 3 months there no so be ma wa put on weight fine enti obi a ye slim say or why e ma ne put on weight fine enti ye hu say woman no ono a oba no na owo weight kakra dada enti no put on weight dodo and afen so ni BP no e kosoro enti no ye advice no say 3 months panel no ye won mani biom okay because the weight no or ye obese and on the BP ni so no e kosoro enti ama ni BP chart say every day on be checking the BP no nto no some be recommend different family method amano okay enti woman enra no ya wonu depo no enti no me mani BP chart say every day anopa bia on be checking na hwe for 1 week say ni BP no yes stable na say family planning no and ama ni BP no e cost enti na no sa no na wa take different method enti family planning there ye nka say e adwuma ye enti no eye any side effect there e will be pa enti nipa ne ba but eno so nkyere say wo family planning na unyare o yare do be yare but ye hu ye name related sickness and mo kwa say nyame munim de moye ye wo yare a wo be yare ye be hu say we yare we de family planning no na dey brew ti say hu say ya de say woman ya Asem American it's possible say a family planning because ono onye obi a owo BP na to cut everything short no ne papa mu no ye family planning a e was mo na ye ntiete o hospital na sa pepepe and I say who ye long a short term there na ti say 1 month there every 1 month you come for a short okay and to buy a why ye chichire un sa hwa wait and if something is going on we will know wow 3 months then so every 3 months o ba ti say nra na woman ni buy no o buy na me hwe na me hu say aha bibi enko yi ni 3 months so ye aside that no long term for no na ene de omu ye kwa omu ntamma chemuda aha enti obi o why bia joy yare na okọ hospital na ya chichire ne nsa na ye hu say o e bia ni BP no e kosuru ana say eye aha okay madam Vida patron so obi bia be ketwa so e penokwadie asa na oba be family planning no say be kai Dika ye hwehwem kakra na ebisa o history medical history asa na personal history medical history asa na family history okay your history be on ma all the present my it be choose say method a we choose emwa enti na afa ye do afa different method mo but obo no so a on ka no kra ne nkyerɛw we be san say akoma yawe wo fi o se da bi mo jabro so wo fi o se da bi wo da duro bi so o se da bi enso be komkom no na oda eduro so esan so why na adwen say family planning no method on wo choose so wo na adwen mu say eno na oba be ye no de obeka bi eno a obefa obi ba na odi kan afa de nadafo a recommend am na so no eye ma no eno no we ni team so no so ba be enti wo cheche mu mani hu ebia won side effect wo cheche no say we say ne be ya ono ne de no ono de aba no eno ano pese oye enti no ontie efutu obiara a odi be ma no those people na am taiba na ukofie so na wo ya family planning na ukofie na wo oha obi a enye se wo be ye no aboabo ha nti no chenchena che won kan a se aboabo na wo fa ka de ba I said de wo yare a unka se aboabo na wo tia na wo yare akọ hospital aboabo nti wo yare wo tamale se wo fa ka efi tamale na de aba hospital na facility bia no ye family planning ho okọ no ma obesom a chechew no ma chew de se wo ye okay na wo house a encheche efiefo doctors no mo nchew ekwa ye fa so e manage no ya na ye mount ya enim ekwa ye be fa so a ye be manage side effects no wow and then fan she tim say family planning no essence say ka say side effect ewiase bibia wo side effect edru bia be no paro akra wo fa paro the side effect bibri na say side effect anamebwa sex say side effect also side effect too much of everything is bad yes ibu o tum wi on say wa twon dodo
enti side effect ne de enya family planning kwa na side effect no bibia on side effect enti ma enfan show trim sa ba best ne say unya ready say obewo a enkowo nti de obeya onkowo no eno ne family planning no so go to the hospital and also kwa be fa so abetete wa wontem no and now betime esi eno de unhia me pa minimum obi a young girl obi a opadwuma okuta nkwala tu enkwala ni nti ontumi nya adwuma baby obey bia nkwala ni nti baby unsu uni adwuma ye uniska ekoba na sabo safi enkofo take advantage enya fine so nti award de award yam plan me show so bi atie ebi won ma wo kan no kura bi si etroma omjin se bia o de star bi na dabi me kai girl bi ana me ne di agro ka jo se masa awo te se di o si dan yo ese wo plan na wo fiti preko pa na dabi antisa enti ya da mase ya di si anu sei se mu obi on be chia na bibisa mo na si ne ba kwese me kan chere se o chia mo Becky o se me kan chere se o chia mo pa na o tie mo life ene adwumefo wa boabo health center ni na o si o chia mo pa ti pacho mo nkofo bi an be chia mo ana yeda Lydia contraceptive for Asem ti man de o nkrofo beba me patcho ai okay e free nti obi a me bi me patcho ai wow ona oba so obi be family plan obi ba se ofere bi mo obi sada sa so feel free na akoye masa wo life o e so mo tia za brabo no nipadua bia ne moje egum ana meboa moja na obia ne de obia ne nani kala obia ne more kala obia ne ntrim medium ntrim ya den ba sai no enso eso de wo de emre pa eso obia ne bibia e wo sie na yetumi ko baba teso obia ne bibia ntu ye bibia dwen de beboa wo apom den no ana meboa ene abrabo a wo bo no de odwin se beboa wo enu ntini ya se enya de a e de pressure e beba wo so ana meboa oh na sa abrabo no tia se obenyi ache o abrabo no tia se obenyi ache mati ya de mo se mu ni obi an be tia ne de a ene de besi okay meda Lydia contraceptive for Asem se omadwe oman hu ene aboabo man ene oda man nyina ho se omode contraceptives a long term family planning methods eba beche ama free ama obi biara why na adwen so oba beye no omo yama ni free sa so na meda DHD ye family planning units okay wo Brim Central hafo nyina so ye da omo nyina se wow wo ahom faso ma faso de ebo obi bia ho ban efi nyinse ho me faso ada sister Eunice ene mo office onyina director brasa me mentimi mubodin obi biara wo office no okay ye da omo nyina ase sa so na da aye no mo adwum nyina so ase ya abo health center okay Akim state staff Asem staff Salam staffs ene obi bia otie bia no ye da na sese wase na daje na anopei woni ya etie ye no woni enso atwetwe nkomo ye da mo so mase se mo so ye frem britia mu e kan ye hiasem e de to manim mo fa sa akwanya so e ma ye time se ye se ya de pa tini enso ye so mu kwan no ye da mo se pa nyame nsura mo na ni se next time no ye sa bo pun bi ma be san so e bi sa no correct me so me semba on ma say e ya mo ye obia kama ensako nsaba ensako ensaba what was you have kan twato ana oh me sister wakani nyina but nya me mechia na ye midwife penia na wo aboabo health center anti Agnes Adabra anya me adom onya 60 years enti okọ pension okọ na okọ obekọ onya 60 years e be ya ni stand off enti time no so e be one day beto so kra wetwa mu wa ya de pa anya mama bi na ye o space de bia no ananya ono a oh wow okọ pension ya me ehia no pa enti ye de yi nchia kese e de amano wow that here them say sex is not something bad, it's part of human right. Enti no abribia say mate ama me for mo nkyira mo ma no sex what is sex mo miemie no mani so nkyira mo
na akora bi no ka se kura ne abɔ ne twede kwa mo anu akonyem no ani so ato wan kyerɛ no deɛ ɔmfa so deɛ ɔnyɛ ɔbɛbɔ no ho ban hwɛ na ɛwɔ sɛ nkɔfɔ wo twɔtwɔtwɔ Ghana ban na ni gye ho dabi aban na ni nye ho I think China or shabo kai man kro ɔman bɛ na ɔmo twɔ a aban ne de ban ana ɔma limit sɛ untumi wundru sɛ untumi wontra sɛ no me refi ɔman kro because uba wu nipa na begu wiase saa na nipa na ebre untumi nhwɛ no na bra boy basa ni square basa ne ntade sem ni bibia ekomode no dabi ntino do what will prevent all those things unya ready a eno mo ka no so bewo no it's about planning we plan ansa na yawo ti wo a ewo say u date waware ana wo relationship bi ma unfa plan ento wawo ho no wo problem ana wo che you have to get a plan for that maybe ko ayi achim apreku na yakohwe won mo so aba Empruani say de yanso soso ade bon ho ban da chi bi obere nampa empepe enkoye open kota free krakrachi ana say bon ho ban family planning wo ho ye bi ade onyomoda wanya ne sa de akrati me kirao ade wa so be yeshi obenyum obewo onhwa koda no obebre no na nyami tu awoka ade ti bo ho ban family planning ebusu setam condom wo ho ye bi ho bibia ho bra be ye bi o na mbo adwo ada bombe ye bi oye odi bi eye free emma no ama mefo mo amu tu ti senkoko mongo ye bi na emu amo anyesa mo bebre sa ade o sa na wo bre ya kan se ene award ye ene no please ask whether if a sperm is putting in the mouth obisi mi musa say sperm edugu onuma obetumi anyama na seni na koridi enu message na mantem kam bisa o mama on kafra okay na China na no mu bebira ye de ayi number 2 se wontumi wondru number bi sei wo ne bro ana esi a ebi kunu ana se ye betwa so China ya confirm am China tino it tells how important it is me ko achima preku e wo denchembo mansini no etiefu amutie pa beye afe ba ko mfi mienu nie dwumadie ba ko ade ani adi akire pa ya preku kwan ene apreku ayaresabia we anya ayaresabia me hu di mpa mfamfre no ayi wan fa didi wan apreku fo no we no nkire me omo health center no ajo o around mami unu no me mami enye we enye health center ya twere gwa no mo chip compound but is not chip compound we mi hu di mpa mfamfre no ano odin eniwu papa eniwu pa Mame edia na wonso ka se mon beto an kef manimi ya frefrem panifo wonso adi hye wuti de akwaso nyina wote edia na wo ka kire yen yo papa me do ase ameso me kan de no kwari company no woti adin papa mo kara wo tutubo ho na wode emma twetwe school fees enya no kwar mara me be dey ho ma company atwe school fees nti ba me kan de
papa Ahenkan mesraw medi ade Asem rekord mi we ya no nkodu ne yese nkan yeski ye me no china sa wo pele ye me so da no na wo twi biara obia ne nuku na na ma wo so kwa ko nu abia ni bia didi bisa na na obohwam wo ha na ma ya ayo ho ankasa wo medidim aya ayo ho me nkan bebre me ka mosu kafra o jeche mo sagunu do a ha ma na na wi aho sabu sumu sa okwaje ne de o hwa ne ye na na ma o srei o trust ma kan ya lo gba nti me so me sra papa o ma de ne di Asem ma he ye be di papa Odeshi Ebredo osa Ghana mpanifuo wo mu frase adwen yen nipa yete omani mu so mu dwen ye ho uye DC na wo dwen ye ho anna na ya na peni otena fi man koda we na nkare bu na nkawe fu ka hu bi obi ani amandibre onye nipa no odwen no ho kwabra ni tumbe DC within 3 years na ne kwanti aitafo enzo akweme DC na ne kwanti ehwehwehwehwehwe why you say tam onkwa na odwen ni botom e na odwen ni nyuma e na odwen ye ya ne so bekum na esika ye dia manzo mfa ma adwuma e na okwekwe ho e pa chombe kwa chuma preku na yakwa kodi apreku nkomo mebema abedwofo akwaba ye kohwe omo kwan wo ma yale sabia ene atenso se MP no abe donation bi obeso si bungalow MNS for no ye ni MP no be kasa live honorable Henry Boachi Yadom aka Okoyo si euro agotie si euro ye ne be kasa na di ntutu sana money na no ye ne di nkom enko ba bia obe kwa amamwai atamala gwan Apreku edi ni pedi nda so de ekura ni pedi nda so de masa wunya no atena hu apreku botwe okay mame nko ebraso mebre no yaso tin menyan fast akwese akobi okobra abuja gini o say baba mabo so how nim line no yanyan fast na onim connection dada anasa dawroma akra machi ya medie odehie ba achompombo ko de ehuadom wow adom yina ye ho ye pa na mo so mo te sei pacho ye ho ye pa me gidi se ye wo Ghana ha ya into na African we ne fata wo sa pepepe na tele ne be ne dwudwa o minyanko tele ni bi o kede ai kede na mudi mudwa ho sa pepepe o na mu ye bibia ho ne ye bibia na de na momro odan odan no yan kwan no baby enye kra akwan ne nyentina momro odan no edi baby ufaka kra di baby na be se de okohwe ase ne ade enye especially if you apreku ba breku ba chemansa district ni dia kwan dia enye kra na yes ambe 1 week ni ana ekwan no ana esati ya che sa ya kan wasem kan so ya mwa omomwa yen kra ese dada de etia na tie na emom no efi kede eba okumani ni de nyame adawro ma sese koko road nti omaye kwan fefefe amaya kasa omi beguso na emom efi apreku eba odane de
meaning are very difficult. Achimasa district ni the enya kra. Anytime bibia na mudi moni cheke de no. Sa. Enya Sunday nkoda na mbeba ho. Nkoda na bibia. Enti mukoko mu banch mo board mu ntosi ni na mo de kokede. Ye de kokede ebi board de na so ansa ne biba bedu ano na obreo e brepa. Na mo bai mo abrepa. Papa moto bi ate so kra no nyame kra na de ebedu. Mutu fa kama. Car to me ba na mo gise car no an say yes. Moto ni so kra nyame gime. Aw. Woni tia. Asem. Aw. Nyame nkan ho. Amino. Pacho odin de sen. Pacho me di Odey Douglas. Yes. Na mo uba ho edin a amanfo enimi pa ne Abisibe. Na maje so moko yemu. Na no me ba ma hu. Me fie na mo se wo ba first nso na mini ho no me kwafu. Abisibe. Moko yemu kusani. Ei. Moko sama na moko yeni. Moko yemu kusani. Eje sen. Obi ni obi asem. Den kasa. Nkran kasa. Sa. Abisibe. Moko yemu kusani. Moko yemu kusani. Ne bro for den. Somebody don't chop someone's Asem. Sabe pepe. Case cruise. What else would you say? Me den the Emmanuel Labi. Emmanuel Labi. Okay, pacho ufri. Me fi kumeni apreku. Sabe pepe. Na kuro mo ton den. Oh, kuro ekwadwuma ya na ye. So on ton de. Debi. O ye farmer or no. You are a resident. Yeah. Wow. Na say unim de ekoso apreku ne de bani na. Sabe pepe. Ho ne wo ye bibia. Sabe pepe. Kuro mo network no na fine boy. Oda so ti kuro no mu. Emu tan ye ode. Oh, emu tran no. Aya na emu star kakra. Star sen. Cause me say nemre pa wiase ukuta for network nya adwuma. Me imagine say de tie. Tina pese me bisa ode ntia. Oble network ho papa. Network ho den. Me still benda. Mesian sam djuma kakra nti. Okay. Ebu a obi hia mo oklo ma obefle me no emba ewuma na to mo labi na nka me mo adwuma sei so network ni nti me fle wa amba na abo sa pepe. Ase be ni den yidu ekoko kakra na yefru ho nti. Yidu a na ape kuruma tana. So ya say yeboa maklo no etumpon before na ansa. Yes ya say anko be fuflo. Okay. Abisibe ma me mra so. Pacho ozu krono mu oye den ho no mu. Krono mu dia. Aside wa personal life mpenifo no kan bia na ye resident. Me company fo no pa. Me di krono so ma bo mine no o krono mu nyoma bebre mu pa. Pacho oye krono tin hina na jase hina na bengu hina na. Okay. Ana on kan fo no. An fo no de me kan ho na mo me company fo no pa. E wo krono no. O ka se mpu ka se nche. Wow. So school eba ho nyina na me so na school no eba e kro no mu ni ade nyina ma yes MC chairman fisher be say why assembly man pen assembly man de me nyeda na mo committee chairman ma ye why be pen se kra no school no ma hwe school no so be say fisher be say du ni akiri kra anu akiri no say no and I hwa de so ye me hwa de so because me hwe kra network ni me hwe mo kwan me hwe mo chip compound na me hwe school na utumi the school ni the different room school ni de me buy said the compound on my year said the school no mu school ni de ye kakra said the man tie ni said the ya adwene de mu school ni de ye school ni de ye ni mo aka ni aka de aka sa emu nya on sa dan me ba ma nkom me hwa bonten nko na sa bonten na dada ni o manyina e basa Christ isi a teacher for no kra ka nkunya miensa pe teacher for nkunya miensa pe na teacher for no mtikrom ho omo ntikrom ho omo fi ba bi na eba bi omo fi kede bi fi kumani ebi nso tikrom ho de na mo eti wono de na bere be no mbedu school anza no ma kira de show debu ho a omo man tab debu so de na omo di ombo hye so omo di moto na eba nti dani dan nyina di ba bi kra na moto ni kra be se okwan so na de problem na de ma na so papa oboni omuni option bi enti no ana moto sa no be kan bia na ya ati so sa labi sabi watna preku ache kakra wo hwa mo mapom di won sem te sen ya pom di won sem ne de anka sisi ano benefo be boy en kakra nka be yi because nurse ni na ye nya no obo na homodin oyo ba na be ma oyo be ma ni oba ba ko be ma ba ni oba ba ko omo bo mo homodin pa wow na ka kwan o be fa so a omitumi abetra promo ho bibini a obinya problem bi obetuma solve in time I say otikidi I say efle no ne life cry danger obi hu kra kire efe no efle no asa na dwono obe bless hands and obi nso obe hwe nipa ni wi obe sen apo osan hwe kru to be say 5 kra ana o hwe so
na se nya preku nkwa na ohwe omo Sabe mu onkru bebre bemben a omo ba ho nkru no bi te se san bi te se jaha achim apleku bleku boko ani sa ya boa ne kan ko bramwa ne na tumi ba mo nyina ba mo chip company said e na nkofo depend was anya agro chip company de nye na momu no onipa na ohwe so ne de oya nipa ne de ba edan ne na enye facility ne nye na ya mu kohu a ana wo hospital na wani koboso na bia wo bakrum na wo hospital na hwe dan mfidi nkofo wa den na obisa ho yetumi bi se ho se na yen kra de enka gana fo ho ana edi nti netumi basa ye na nso ye home ye nyina ye home ye na moje oyimu ye na adwo nso enti ho de ha yen se ne dan si tipa de ko hwe de a ene enye kra dan na ready no way Asem me pese me de achim apreku ayarsabia no kire mo na nyame adom ye ko no me yekokote se MP se de labi kan ya no se de bia next phone be ye active wono mo ebribi asem bi so mbenya omo nti member of parliament honorable Henry Buachi Adom aka Okoyo why so besi next for dan ama wo mo na ye tete se na nka wo mo pe chip compound nka opeso si on person secret ne kankasa ne mawo but yete se yesi MPC ntumi na ho odin ntumi de na ho odin betumi ne edan no ka kum ye nyin kokwa num yempusu na homen na yembisa na sansem weni na na nokure wo mu no on fantudwa anamu a MP yatui ye ba on ya be so de ahweaba ode ndade aba ode iron rocks aba cement aba muso msen enyo ba de ye som ya da na sepa ayi ni sopa because ye adwen se senia eda na city ni ye ka kire no o che se afidie ahodini ni wosa na mom no titiro no na sefo no omunya baby na enti baby omo beda de na so ba ho na mo ka kire no okay enti baby omo beda de obobo yen se onya 2 bedrooms bi amaye na ma no ne mema na eba no anase na sefo na eba no mba omanya baby ada enti ye no ho entotie ne sisi ya yegusu tuti odi anwea ne nyoma nyina edi aba wa hyen bo say on the 17th of this month ya onya akanyina no odi beba na yatwae dwumadie ne so enti ba ye kro ye ba ne aba beda na se nya wa ya ma ye nkakra no ye kra no ye ni so pa bo ya adwene enti ase so wow yate atima preku ma kodru no ye bonkomo na preku no ba bi ehyen bebre mi kan mu hu bebre mi kan cause ekwan no kra hwe okọ na oye oho a obeka wakasa mum kwan be nam so ekuro de ekokuru mai ekwan de ekokuru ben so obesan batunim so de a obekọ because ekwan no nam so a enhye nkran se wo kokuru ehye nkran se wo kọ afum bi pa na okọ nanso eyikura enipa wo ho enipa eto aba ena meka no aba be si dwen a yan dwen nipa ho Ghana dwen a yempenifo no bi dwen nipa ho no aba be susu se twen mudisi obetra so be mfie wotwini den mo nya firi ne nchen monka na kure den mo nya firi ne nchen be mfie wotwini no mfie wotwe be die ahyase no na oyeye ne mpesua so ne adea ye kan mpesua no de na mom na nyoma bia enkoyi papa enti na hom ye tua na mo kono nan so ye ne nana ne mpenefo ani NDC chairman mi amiti ameka sei ode Douglas yituna kono so chense sabatu be kura no beto abakra die na yedi ne sabetumi a kire so enti amude ato aba na ma ato aba ma no ye kan no so bontinko kire se waye ye mpesua so nyoma bebre na mu aka okumani apreku enti afia ye wo medie obeda nani wo yenso na nyoma nketenkete bia hayen bia no waba be ye dia ma ye enti na wetua na ma osisi opese osisa 2 bedrooms in the maye na ye ma ye nuanom nurse fo no wow na esa mo chese mo ni so anamo wotunu pa wow yate yase once na ni hwe kra no posa ne nsem na kitua bia nso ensa sabi ode anhwaba wakasa obeye wachire de ana wachire bibia ade na opese oye no echesi wa mini mensaka nipa nankasa wa manso member of parliament Akwatia constituency honorable Henry Buachi Adom aka Okoyo akrawada ro ma otimi kan no pay machi
Me jo so na be ma. Me gidi se mpombo ko de. Oba da da ho ya pa na mo so e. Boko background check kakra ya ye ne se na omanfo no de wo mo problem ye wo ma yar sabia no ne tibia nye wo mo de tuanim na mo tiase se an mo sa kire se anes for no free baby na eba o ka obi kro no owu a kire free nipa no moto kuntwe ansa na obedu kro no mu de be tu nipa no de na ato no enti no wo mo ye se o mbenya dan anaba bi anes for no be da no ma ye active ana wo ma yar sabia ena wusom ye so besi edan a wo mbedam ede amom isanse no ena obetumi ayam mom imprimprim ampa odi anhwaba odi iron rock saba cement over 30 eno nso aba meni o manfo a efri apreku kasa imprimprim wanum sei ya eniso ene enase no mode ma sei na sanuma weni na shaase wadaro ma me yenti o da se ne akonya aba na pe ne eti for muti me che obi bia nso mo bia so efisia pa se no echi ya na enya na mo muslimin for ye fasting ye 30 day ye good ya no koda nya me ase ma obi efisia pa enkomo no baby ade fi no ye apraku komo a September fache me kwa pro 2020 ni mu election year no na me bisa me manfo baby a meko bia omo ha oni ade e wo ho nti na me take note na sa impose bibi obi so ba jo say na sa impose bibi e wo manfo no so of course say election there o kwa say onti krom ho nyo no mo na te omo community no nti wonti me nkoya ade bia se bi na ebi wo ho kra deda ana so be ye mo so mfa so inti so obusa omo hawo eni ade a se bi obaye boa community na krom na obenya so mfa so enye bakofo interest inti ye mo ma muni na benya so mfa so okay nti edu aprekusu no omo hawo ana se ade a ne hu hu omo ho no ma ebabaye ebebo omo se mbenya chip center na chip center na chi no so no omonya bago ba ku mienu bi eso de aka ho se na ebe ya nurse fo na midwife for a post omo no omo pon adwuma ombenya ba bi de omuti ato omo ntimi nja adwuma ho nko na se bi o ha obi ba afa na ye be pro omo na ombedu so na se tanko yi ana de o ha okati abre so na se o ma no mu ni na enti na ba bi na ya ma so ho ne de na mo rente at that time ya 2020 na me ko ho no enti we said that bi ama kan dia ma take note ne mo no me say 2 years advance e de amomo ba bi a mo rent no na mapi machi nyame adom na se coalition number yo kandifu a me san ba biem aba behe na metini ahyesa adwuma na se de amom na no ncha de ye to aba ne we no be yo kandifu na ye member of parliament a yenu ma prekufuo omo support na se mo aka ho bi pa a me be MP da wo mention mu ha enti na egba me share omo no e se di timi edition nti amaso etu siro man no se amo bere kombe faso a menso masima mekan na mede bebo nti dukreni amo ye whole long list at the buy building materials a se me ye na available na be am betimi se adwuma na se mi sister edan no na se quarters no na se chip center na kasa so no mo hwehwe no to the standard enko se no mo first am ko ho 2020 nti on the list ne buy no na me say me so babo agba me ho emu bi tie mu a me ne man be ready no ema mfanifo no aso ate ana so man no aso ate nti cheye to 2 weeks ago ana ye kwa pro ye branch visitation ana say branch engagement nti ye kwa nso ye mama so to ye say da ya show me ye beba ho ne man fo be hia na edidi nkita ho na ahesu na mompo mu so tie enti me ko no na menso truck de machi esan se list o mo de bread me no na me pese me ko ma san ko cash afofo bi ya chiro enti ne ma ehuhia ye se dan de esi wo dem ansa na wo de pia bonti na se ese me boa me ho enti me ko ya me no ko de nkita no wi na me tro so me ba no so truck ye esi ho ni truck a o mo ne ma ye bi besi dan no ene gum nti o ma ko item by item ne mbo so nti amokoye inspection na me ye hand over officially edema omo nti ade ba ko e ka chire ko ye blocks
na blocks no sabi ebini ho be dey I thought say nanka no was not part of but e chena me hu say no so ebe kan be ma ejuma na kontem nti omo ye say omo be check na omo ma estimate na ma he blocks no ho asem nti no so mbe to many me no ho no ma sorry meeting no is be sure obo say me the blocks no be ba be kan omo ho na say dey I complete nti eno kre ne oti ya na so hu ya na no ko hu ho no za be pepe na hye no etie nti ne ma ne dem de do na na ko aye roofing nest iron sheet mesh wire cement na o kan ha asem ne ade iron rods ni na se da make an on site say the blocks no ko kan mo ho na se dan de epejesi ko ankasa okay na se dan epejesi won mo ankasa wow na se metewase a ya ade a o pin o manfo no wo de tu wo manim na utu wana mo na kakra na afi na ababedu omo so na ya na ye no kra de ya na ye mpekra na nso we de o kan no ekwa no wo mo sa komo de na wo mo mpenifo eche ni so wono se eche se wo mani age ho pa na akwakoba ne se no de se sabi wani mu a kraba ntibi da ne tui we akwakoba ne se enye wonwa se ya firi bibia se ne ajai na aka wo boy mo ofra obi amfiu wo twe antwe wadawru mo we wa sha se fefefa odi ahwan kọ cement akọ iron rocks akọ wo manya asase no so ba bi o mbesi dan no brebe na odi ato o plans so a wo pese wo wie dan no bungalow ni de ma anesefo no no de ne ma ne na de I said na making with the exception of the blocks no because na obesi dan na ho akade na go ho no mo a de aka na labor enti labor no so me to ma omo sebi me fa me contract amra me ana so mo obi am fo so okrum ho no so a se adwuma na oya na ya fa adwuma no nsa anam say omone oman no ebadwen ho nti my next meeting am no be share no I think it's 18th this month elu sa time no na me committee omo bi mu a on betimi aka kire me so oman ne dwen ho no me ma me contract am dan no ana so manya meeting a sebi ono so na adwuma ne nsa no adwuma no o krum ho ne boys ya so be ban fa so se na be ya adwuma ne enkofa workers emfi abonten emeye akrumafo no so sabi omo ho no mamo ye di ebeboa ene ono so kwa adwuma ba obenya bi kakra da hye ne kotokom nti ebe depend after 18th no na omo decide what he should do if somebody ni papa ba na so be provide workers and say mesi ewo ho ene ne nhye ya ewo ho sisi ya okay nyanya sa ni pani wi di ya na ya katisod na adwuma no amashase okay na adwuma no amashase enkoma mi bebi sei eno de enka tienti e fra no na nso yesi ediga wa na de aso awo wadawroma efiti okumani ebesi apreku omanfo na diwa danse se kwane de edam pompompo mfuturo na woso kakra sanse enye kota bat yaye awo nam so a wasom dwo nanso utra preku na wo kọ breku a eho no mo kakra no etiasi atemansam ansi no mu no eho de obre wo pa omanfo no che so mo bre pa wadawroma what is a challenge we na wahun so o ho bibi kan wo ho na mo bituma wo mo se na tie ne se ho se ye ni omo atemansam your constituency no ye wo electoral demarcation ye de epim ana omo so mo de betem minti me sabi enjampo beyond my constituency and konkoye sabi different constituency and as a district you know emojuma na ne minimum say hono na a contract Kuko road those time na his excellency John Damani Mahama was no so okay say Kuko road sa na hono ma na emojuma na yes enu bi na wonde omo di adanse som de aye okumani aba omo no no pepe Kuko road no na ya adwuma pa na ona bo wa hemfa I don't know and you know makuafo mo so eboama economy no stable no so mo so manya access road ebe na mo timi di nduban no afi mo farm saba na etimi aboa oman no enti na twa se enti ho ne de mi pushi ye kakra se o metimi contractor no yes e kwati o short contract contractor no yes e money fi ho no mo ba ye no etimi ma no esen pushi ene mu de no ko ekosi but wentimi ma no fa nko ba bi a se de adwuma nka na adwuma ho na no so it will come with a cost
nti ɛhɔ ne deɛ meja ma sɛ mensin ɛwɔ hɔ ɛyɛ district no sɛ efi hɔ kɔ no sɛ ɔmo de ma no na sɛ contractor bi wɔ hɔ no mɛhyɛ ne nsa na ɔmo aba bɛhwɛ ɛde ama ɔmo na ɔmo nso wɔ hɔ nom no ɔba benefit saa kwan no na ɔmatumi ɛde ɔmo nneɛma bɛboa na ɛdi ɔmo ɛbɛkɔ so no so ɔmo nya so fa so na economy no ayɛ stable nti ɛhɔ ne deɛ kakra mi nim fa ho. Okay, yɛda asa no pii ɛne wo berɛ ɛyɛ wide giant baako na efi ɔkɔ akɔkɔ aso no ɔmo yɛ linki nti na linki bɛsi ha na mo no ana mekusi sɛ na mo so fa hɔ deɛ no so nkɔ anim kakra ma yɛ at least sɛ ɛyɛ mo trouble koraa na sɛ yɛamfa ko tangu so a yɛnuanom akuafoɔ a ɔmo so wɔ hɔ noma na sɛ ɔmo saa community ho no ɛbɛboa mo ɛnyɛ sɛ nsuo start to tɔ a erosion ne adeɛ wɔnim sɛ ɛnkyɛ na June July ya nsuo ɛbɛ start yɛ ne ti ne adeɛ nti ɛhɔ ne deɛ m sɛ ne ɔmo ayɛ ne bɛboa yɛnuanom akuafoɔ a ɔmo wɔ saa community. Okay, yɛte yɛda ase papaapa na yɛbɛhyɛ da pɛbrɛ na yɛakasa ɛsiane sɛ wode nneɔma a biribi a woyɛ no ɛdɔɔso ɛna nneɔma a ɛwɔ mansi no mu a ɛnyɛ nso ɛdɔɔso nti wode a biribi a ɛbɛnya obia no yɛ ne yɛpɛ sɛ yɛhwem papa ne bɔne nyinaa nanso ɛnɛ deɛ yɛbrɛ ni so nti yɛbɛhyɛ da pɛbrɛ ne yɛasan adi nkɔmmɔ yɛda ase ɛne wo brɛ ne nkyirimu ade ama Nyankopɔn nhyira wo. Amen, amen. Onipa ene ne kasa yeye member of parliament ma Akwatia constituency Honorable Henry Boachi Yadom aka Okoyo ojinama ma NDC for or NDC candidate but he is serving everyone. Clinic is enya NDC for ngwa na bekum mo bibia mbaka twato ne emfa nkomonisi madaroma yo ni ebeka twato ade se afina mo chip compound na ba atie form na me chip compound no na obehu chip compound mo ahodro me ko discover ba ko techikrum na we die techikrum die na ase nya sin we ba we so nye pacho munye nie kakrama me abozege tadan na moye no mo siesie no tadan ni siesie no awreho ye de betu na atiefu akohwe ekobi kura kuma na o me pese me si chip compound ma preku a ze nyumtuni bia ba obesi school na nka Ghana anyumtufo yi na nka bia wei o de nya aban ma enja bibia mo aban so ye na ayentumi mo aboa mu wo sika na atemdidie ne o de yemfa no nto ye beka no asema akiri pato mo bibia mbeka twa to abisi be show me nua me da wase se dia konye ya mame nya meka twa to ana se meto aso aka kakra ne se yen papa MP here Boachi Yadom adodo afre no Koyo anama watu afa apreku ho no yeda na se pa ni awaye bia no yeda na se one ni nipa aye Mur Aware aye chairman one no nyina na ebu oman e Akwatia ono so ka ho bi na si enkoma no yenua Rasmus Ali adodo afre na Sanka Poyoyo ono so okan ho evi se mra edu baby no ana chip center ni hia no mabi ti se fine ana se fridge ye ka kire na no so ordinary drawer ordinary mo ye buy na be boy wa man fridge asema ye fan miensa esi no sayarfo no ba kura Asanka Poyoyo wow aha ono so you bia ono so oye ndisi ni oboye mpa enti yakonye ye dande mo se se ni o ma ye du bia no won chenchen no wo bibi kakra ka ho no won fam won wodin e fam boye because esi nyina ye ganafo sani ebese kana fe so me sanjina ho echia mia mankasa ma ho kafo me yere grades amoakoa o apreku oba konofo me dana se ekwan we nje so ye ufo ready ba we tintim bi no ada azere ye choba oboka ni kwan so obodi nso bo ye ti bia ya eho den a ni kwan se kakre be podjon so eboye ton ye ufo ready mati ye kase yem se ochina asundwemu ebe kono bia na bibia da din asete afi mi nuano mo NDC fo so mo apreku nyina no kase ye komo na jendu before na so ye NDC ni mi NDC ni mi branch chairman ba wo kasa man ti se o ye NDC ni aso kasa general mi kasa general wo bewie na aso wo yim sa said your kasa na wo kasa general ma o manfo ni na no wo chiechia obi a so na nya fe obi a NDC fo ni MPP fo ho nyina edukro ni fo anyifo gum de bi mo mo ana ebi ma ho CPP fo ni ho ebi ni ho ye ho de NDC ni MPP pingu to mo na mo de yem ho ya na de fore ho sa
Labi unso wo bia we tia no. Oh, me wa dafu bia me chia won bi say. Ti won tell fast na enko. Bi ti say MP. Honorable Gachi Adom no. Okay. Chia no papa waya ade waya man ne ni so. Ene ye krom won penifo ni nyina. Me ti obi bia na me na fofo. Mo chip company na chiri nie. Na we went show akram ayi kura ti pa akram ni so Enti sa na tene mi ti. Na next phone na ye hard. So munye hard and ke down we pa ahwa tipaye duru kwa muntu minza wo. Mi chia nurse ni a odi tiu first. Mi chia no papa. Obon ho modern. O mo bre pa on. Yeah. Oya de papa. Meta mu sanke be din komo pa. Oya de papa. Ya be sheda pebre no masan ba. Why? Be she o mu nsin wie de be din komo ko so be wi. Sa na Yesu ban tie. Sa mo ya de. Nto ya obedwin se hadwen. Yen hadwen. O ya de pa nka ho beto. Ti be gina wo so sa. Ya de ma se se mba no pei. Ya be san peble ni ahia mpacho aka me minute ensia ofre ni obeye fast no na ya din kuma akra mo fa ncheme yesi nye de bia na bro kwan be de 0201944485 0554820910 na wa fra ba homa no se fro Alex dodo na fro agade shoe o wachima sene usi wutie asemi Dika program ne live ke kana no pe no enu twetro do ochia anes fo wo achima boabo ochia wo mo papa ono so message odi aba eno no ubetumi afre no abem 0201944485 ana 0554820910 na wabem na yakasa we say ni din de oboase Kofi Buachi osi ochi program na live enchankoma George Kwatin Adenta ochi na pa Genevieve Kujem osi good morning, happy Saturday to ask all in Jesus mighty name osi o hwe me free ama saman samsam me potemu me dimeta fa sa kwan we so sansan kutin say ensa on bare apogia sama saru John Tay first of room apogia room abrabo nyezi o Genevieve o say a good education and pay my education papa o say kudos Ahenkan FM ye da say hello good morning me patrodi baby akasa free o wa homa ne nye cobra patrodi baby akasa free Ache fro sen ya berry okay atimesem good morning bo asem tew yeti wano pay master me say jumeje na obedi na na yeshwani mate ehun sem beba ye noa afini ye noa ho asem embe yo yara hello good morning fine morning patrodi ni baby akasa fi wadaroma ebi ni me say fi akwatia Ebi akwatia wow yeti wano pay yo ma min chia ma no pay mombo ni adwuma ene NDC for no mo makasa pa na min chia ya onabo akope onabo okoyo chia nkoma o ni akwesi abo on de osia oyo babo adwuma nkasa wo mo de o ma sua adwuma a o mu wia na wa o mo po na wa to machine ni ade na o de sika ta chire wa bo bebre nyuma wa ye die Yamen Kano, no better win as a win medium on a John Damani, Mamma, Beduma, and I was a couple of you. Yeah, no, so any your child, my duty of where Juma power with ya, Dan Juma, your communication director, Xiaomi na, any NDC for you na, any I with your phone na. I got the phone na, but and Kwanza mo empino, I did about me person, say me feel on one say. Uyi tunchen say be more problems so muntumi etuba bi omuntumi perform ye etuba bi omufesi challenges na as ono personal oni nipa relation ye good pa muswan wusa sa pepe otwi nipa ben no pa MPs ni bi won ma as a wiase omode a no kra na wo kan MPs ni bi wo ho a din se obeben but ye onabo okoyo pa die on tesa tasubani die oni bi ketekete obi obeka se bi okita tasubani nipa na bi ape no mpe na asem oye fufu bia o ben na obunsa suban papa nyamisha no sa ade no na ye nyan so be perform kakra kan ho na se obetena so ayadwuma wo sa patron so betumi aba ho man so 0201944485 0554820910 good morning Udin baby akaza free good morning patron Udin baby akaza free abeg you be here abe
domu mef yanko ya Asem so edem boko ye be kan mu ye ya fa ho Honorable Okolo. Why are the papa? There were MPB or MPS, we have been 4 years, 8 years. Why have you got craving so you have a fantastic? The Janum was there, iron. Now, Oma, Miano, if it's near the Medicine of Everyone, so that's an animal, one and by okay, yate, yeah, that's it. We're seeing the Edu Bismarck now, or Shemi Free Seshi. We also datano. I say good work, thanks. We say it's serious, Okusi. Atimoda, main road na ko coupon community 6. Medi Jumediana Simi Corner Sports. Aba betwaso e di amount. Anope the odenyo mje metata DJ Shabu. DJ Kobike dimi ko Facebook live. Ohini Jan Ata aka Osofu Jack. Ono so dimi ko Facebook live. Billy Money technician on duty. Metina MOD ankan kwa amyebo a oye na se yi na so ayeshi. Intimi na mtene ma no onenam kumase safo. Omaso ayeshi papa. Time me din adi kwaku enin kusi buadumu a utie bia no nyankopon enhira papa na nkoso tie Ahenkan mi koyi sports eba aba beto aso adi ama ona ye fro antiesi ye fro antiesi one onana oforiwa mo enkwa na hia aboabo enkwa na hia na mi nhira ma no pe mi chia mo papa me corner sports ato aso dasene